tirha ai ringa awu ringa phela MTN. Hello. Hello. Ni wala na Terence la? Terence. Okay, allo awula kula ehlongwane. Okay. Terence ni kumi number ya wena ka vayisa van'wani va ti lavo penda ve ri u tirha ku penda hi swona ke? Yeah, sure. Okay, ku na swikolo swi nga huma na swimbirhi se swikolo leswi la ku pendiwa phakati ni le handle. So ani ku ni confirm ka wena ku mpela cause munduku i Monday. So ani la ku fambisa list because fana mi sungula tirhi wa vunharhu. So ani la ku twisa ku ri like u nga swi kota ke? Yeah, ni nga swi kota mara sweswi a ni busy nyana mina mi la sungula hi Wednesday. Ya hi ku mara ni wa ta ku munhu a nga tirha mara swi ya hi mali phela ku ri laha tirha kona na laha nga ta fana a tirha because swikolo leswimbirhi leswi mi nga phusha nkarhi wo leha cause swi lava ku cinciwa pende hinkwako. Okay. Ya so hi siku a hi tsala kwalomu ka ma 500 hi munhu. Yeah, okay, swi le kwini xikolo xa kona? Xikolo xa koho xi laha Pitori laha Brandfontein. Okay, ku tshama kwele oro. Loko ku swa koteka ku nga provide wa transport cause hi la ku twa ku vanhu vangani nga kota ku va kuma site ya Diepsloot. Okay. Se mi nga swi kota ne? Yeah, ni nga swi kota. Okay, okay a ku na problem but so a ni ta kombela favor ntsena ku vhele mu nga munhu wa le kaya kumbe ku ni swi vekisa xisweswo wena. Yeah, okay, mi ta vulavula ka WhatsApp. A hetiseni call hi nga se mi tsala ka list ntsena na ta ri ni hetisa call na n'wina ku sangula. Yeah, mina ni interested ni xava. Mi kona ne? Yeah. So a ni kombela favor before ni twa ku mi ta swi kota ke? A ni ta kombela ku siku mi nga ta kota ku fika hala mi nga kota ku ni ba 2 round nyana at least yi ta tiwa hi mina n'wina ntsena. Mi nga ni ba 2 round nyana. Ku ni ba 2 round like mi tlela na mina nyana kambirhi nyana ntsena swi ta tiwa hi mina n'wina. Hayi a ni swo vhele promotion ku munhu a ta kota ku na loko ni kuma mintirho yin'wani swi tshama swi ri tano. Ka Hlungwane ni nga swi ta ku Hlungwane wihi luya Hlungwane yin'wana nyana wa baki yo basa so. Wa kwini kaya? U nga hemba u ri Tandari somewhere kwahalaya. Wena we man. No mara so ni se ni introduce ani mi ta ntiva loko se mi ta tirhweni na. So vulavula ku leha swi na nhloko ngopfu. Mara mi vula ku mi nga tsandeka 2 rounds ntsena kumbe mina ni ta ndla n'wina ke?